Yes, ladies and gentlemen, ese ngo byifashe bite nkwaye ikaze kuri YouTube channel ya Hozaho TV, wahisemo neza ukanda subscribe, uruwa agaciro kuri twebwe. Bamwita Musenyeri Dr. Rurambanda. Yes, yamaze rero gutorerwa kuyobora umuryango uhuza amadini n'amatorero mu Rwanda. Ikintu gikomeye cyane. Yes, Musenyeri rero Dr. Rurambanda ni umukuru w'itorero Anglikani mu Rwanda. Yatorewe rero kuyobora umuryango uhuza amatorero, amadini na kiliziya, cyangwa se ibyo bita Link Rwanda Interreligious Council. Akaba rero asimbuye Musenyeri Filipo Rukamba wa Diocese Gatolika ya Butare. Dr. Rurambanda. Yes, Musenyeri rero Mbanda azaba yungirijwe na Vice President wa mbere ariwe witwa Mufuti Shehe Sindayigaya Musa, uyobora idini rya Islamu, ndetse kandi hakaba na Vice President wa kabiri uzaba wungirije birumvikana Musenyeri Kayinamura Samuel w'itorero Methodiste Libre ry'u Rwanda, ndetse hakiyongeraho na Bishop Dr. Fidele Masengo wa Foursquare Gospel Church mu Rwanda. Abo ngabo rero nibo bazafatanya na Musenyeri Dr. Rurambanda wamaze kugirwa umuyobozi uhagarariye abandi mu muryango uhuza amadini n'amatorero mu Rwanda. Ese ubundi Musenyeri Dr. Rurambanda ni muntu ki? Rindira gato njye ndihozaho, nateye intambwe idasubira inyuma. Ngaho munyemerere gatoya mbabwire kuri Musenyeri Dr. Rurambanda nk'umukuru w'itorero rya Anglikani mu Rwanda, akaba yagizwe n'uhagarariye umuryango uhuza amadini n'itorero mu Rwanda. Ese Musenyeri Dr. Rurambanda ni muntu ki? Njye ndihozaho. Uyu mugabo amashuri we ya primary ndetse na secondary yagiye mu gihugu cy'u Burundi, aza no kuyahasoreza, gusa ntabwo byaje gutinda, yaje gutera intambwe yigira imbere gatoya yerekeza i Nairobi, ajya gukomereza university. I Nairobi ntabwo yaje kwatinda, nyuma yo kwakomereza university yaje kwerekeza New York, Amerika, aho bibera, ajya kwakomereza masters degree ndetse na doctora. Ibyo byose yarabihabonye, gusa ntabwo byaje gutinda, ahubwo yaje gushyiraho na PhD muri education. Uyu mugabo muri Amerika amaze kubona iyo PhD muri education, yabaye muri Amerika imyaka 18, New York, atembera ibice bigiye bitandukanye bya New York, Amerika yose muri rusange. Yakoze muri body muri Amerika imyaka igera kuri 7, yakoreye business zigiye zitandukanye imyaka igera kuri 3. New York yaje kuhava, agaruka muri Afurika yerekeza Kongo, igihugu cy'abaturanyi. Ahangaho naho yakoze imyaka igera kuri 3 muri Campus Pro Christ. Ahangaha ntabwo yaje kwatinda, yerekeje muri Amsterdam, naho ajyayo muri campus, naho ahakora umwaka ugera kuri 1. Wibuke ndacyarimo ndakubwira Musenyeri Dr. Rurambanda yagizwe Vice President wa Campus International. Ahanga yari yaragarutse muri Amerika, ndetse kandi yayoboye n'umuryango w'ibihugu 26, are in charge of program design, implementation and evaluation. Dr. Rurambanda ntabwo byaje gutinda, aho ngo yaje kwava mu mwaka wa 2005 yerekeza mu Rwanda, avuye i Nairobi muri Kenya. Mu Rwanda yabaye Vice President wa Campus International in Africa. Yari Vice President ari mu Rwanda, ariko ayoboye muri Afrika hose muri rusange. Ibi ngibi yabikoze imyaka igera kuri 5. Musenyeri Dr. Rurambanda ubwo yari mu Rwanda yari ari kuri Diocese ya Shyira. Ahangaha kuri Diocese ya Shyira yahubatse amashuri
196. Aya ni amashuri yahatangije y'incuke, ndetse kandi ntabwo yabikoze mu Rwanda gusa, no muri Zambia yabikozeyo. Musenyeri Dr Laurent Mbanda, umukuru w'umuryango uhuza amatorero n'amadini mu Rwanda. Gusa sinagenda nakubwiye ko ari nawe washinze imwe muri kaminuza zikomeye hano mu Rwanda, East African Christian College. Njye ndihozaho, nateye intambwe idasubira inyuma. Subscribe.